Nere mala ken yamka nas diatin kontin barwais ni liangwaseme kan Nuer online TV channel and mandu ni chankon yamle ya nong roi na gwaseme an wale shanka jan dangro de bangman ka pai badda ron kina dangro de jan dangro de dich bana right katin kontin tuoketen lat korodian gwaseme ne te kon kalori to want to be kon kaling to gorliang ano ka rudian ka breaking news ni no tin kon lat korodian Joban linke niam gwaseme bela dung couple tishanak ke jidware anak ne itimo ran ken ciekdɛ den bana jom bana jalinka do bana to keja reilar kana mane jo shalat gwaseme shalat ne sha wood ken ciekdɛ wa sha kan kare dwara shal ke tambura ka western equatoria wa ken nakare dwarien ken chakan nak arami mo mijal kamai karam mo wakana kon ngach wa chakan nak dorian enshal ke tambura county ka western equatoria state ke Wednesday ka war the local official chikan jo mo chikan lat Thomas Badaisa Sigini Ramdan acting paramon ke kwar ka tambura wajen Ramdan shanak cheshola no shala Edward Gibondo Ramamoni a member ka zande itini group la dor chalke zande ni ram kelten jen ken ciekdɛ mishala dal Elizabeth chakanak belende ala wude me ran zande ka ciekdɛ belende ngai kona re wishin wina mi ti tare wanti kiten kam jori ki kam dur dangro titini chipto matcha jomo chejelat ke Thursday en wonene Ramadan nagran ke tawel kel ke naga tawel kel PM president dien dorm chalga bavuru vuma shela do en shuale kuma state ken national government no de ken tambura de gadan ci tok tende ken investigate ke de kan ta dan ci na liu ke je de kan tar de ken gor ko de mal der bere wishin winimi ci badisa ci jelat ajenen tamne de wan chuch ken long jene innocent civilian kene na ka lora bang ne de kontre which ka do mo china de liu kaje ci badisa ci la do ne jene en reak ka tambura jene telerek antam ci mal ci ko be re wishin winami charam dan en ne ko ne anak wa cha kanang jukuma wa shek cha logo no coin ka jene tin kontla ji doaren no duno chana ka police station local resident chikala wonene jen kenen tama dol na longa ta dan len ngaru din keje ko la na mala na kan shang ken situation wona jen ke je kare wishin wina mi ka tambura bani ngajen wonene western equatoria state ngai konen wotiti tu wantiktin te bon to wantika dor re wishin wina mi to kuma spela yo te dor to kuma naste dor re wishin wina mi ban mala to ga men kuma SSP updaten ba do belu na ga jame wa liam di de long ko rando ban dor be benak right now de jogo ne ko kon to re wishin mi ka tambura la do dangro nyin ka karodin ti jala azande ne kan belende ne teken kari kam ne ken so chay ngaji no wood point de wara na azande ka shega belende so Ramadan de nak dong ken dur tone ki ko kuma to ko ken cha ka sias ke cha mu ke politik so ne karodin ko de tana du chung ka kume ga tana di chung ka kume che ga do bra na cha no cha ka da ka je ano te ga Nuer te ka kir ka Nuer ci te ka kir so na mabare wicin ginami lare rode ring mudid mi tina tama no ka jo chalat gwaz me chalat wo shire ga mo chora lat are weidien chane dangro shakan na kare dwaren lere dien ban len gwaz me chalat wo ne chane di choko baro shaka pech no ka chaw de kel cha de nak are wich mo dien mishal ke Meridi ban jo me ban je linkel ko do bran je to ko je chala de wone ne sha ne dang baro sha ka pech karam kel mishanak no kene de kontila silent kene de kontin chana bungur wa ken ci kene dang baro ci kene kevne de la civilian ka ci kan ran kume la ran SSPDF ci kene nak no ke chankan wan ka jok wari ga mo to kurun wan kam doro shal ke Meridi kanti ko western equatoria state bane Alfred Meridi the Meridi County Commissioner chejo mo chejila do nene ajene ne to ngwandwal na re wich jen to go dor shalke Landmora area ajene ba 9 mile from Meridi town jela do nene akene den konti nakana ketin tinaka de kel ka kabune sho bara wachi kana chicken ka bush da do
gwad mo chu kor chu to kam bien ka Sudan People Defense Forces wa chu kor mi tuok Canadian kontin wa china chikin kep wa chikaring redwar ki chikaring kabush ka chikane dang baro to chikaring nang karodian wa chikin de kel ke ne SSPD ap chikin nak gwam chikin ngamaktin wa karam kel mi chamu ke bon medit chire ko ma chotore wichin winemi gwegejen wo badera la kume SPLA yo kenas donga Canadian kontin mark kume SSPDF redwar wano ajan chala do chade kel chajan nagran SSPDF eno kane dang barot la civilian ki gali ti shakep kwala kujino mekane de ti donka government official kana kola de go Paramount Chief Win Michel Daniel James Bakindo chala no chire mushire mo chatwok ajan kontin shakep kene ke ngani ki use no kane de kap kane te ka fam lo tikare kaka den gwada wa kinaptin kene tone kene kontin kap na kene group ke bon me jel kel ka jel kan kamech kandial je jomo che jelat chol kana do ne chol ken ngani kon lar ka tishit ka to ko wani kon kap na be wa ke ngani bane ka jodan ji kana lat gwasame ku kana lat wo ne gore jeno kene kon ngani chicken che mane ken ne kon let re kana chicken ga diamek My appeal to the users to stop taking up army against their own people, Bakindo say. This attack disrupt farming and put families at risk. We must resolve our differences peacefully. Jom chirena mem lingeneme. Ngai kon no gwan me ko tini chiang chagwa china chicken settle. A man for cannibal adaka bo cause medong to kumeten kuma ko na jogo no ta ne kel no katene ko ke jiken kanok so na mo jaga koroko bigetede bigeten Western Equatorial State Police Commissioner Major General Philip Madutong chala do nene ajene one women remain among the missing ajene shekel ngode jor kanajek he says security forces are continuing search and rescue operation wacha de chaka jagre wujin winimire duar ko be kanete konen ana chaka kef ko bom biken ko gor shika jo mo chikena lat banje ngajen go nene re which ka Western Equatorial State courtetin so koramo e kor kume SPLA yo kene netin kontila nas kugole nyenke kume SSPDF jomu chalar gwasme similar attack have been reported recently in the area of Meridi which has a non-president of army groups such as National Salvation Front and the opposition SPLA. But no group has claimed responsibility for the incident so far. And got the control to kumen chalke National Salvation Front tetin ketukum SPLA tetin bo kan bonati tekador but teram shila do e kokonetin kontindong lereg michit kaname teram shila ke but chireg michit mo chore lat ka jodan en chalat ke je ban okle rodian lere ban linga gwasame kwiwut ka no mishiro de nak re wishen winami chala do chuchero de nak kwi lere jen iwa jen cha chikaka but gwege jen ojen cha chingna je ka jeler me ban jelinke accused adulterer killed Saul with grenade injured 3 soldiers in Robek East and yak ban linga toga ke Robek enona gwad mi mo cha ucha chakatin ke chalar no jen ite karamicha dam ke che chigra radien enona cheja kapin ban je kule linkel ga dobrande kon linga jen wudre mo cha chaka no jen che rier chejalat no an gwasmo mi changa jeno jenne che rer che jala ke che chira dem che jetwa ke jom chalat chala do jen mi ci deni jeno din to che kanu kude gwadan teten wana ga chob de ne gwasmo chokan de to cho yor bom ajen gwasdan en nagaro de tin ka cho de ndang dok cho mo ka bot dit re mo to ga chenga dok jok chala do ne gwa to ga je security force ka we ke chaka jako de ken gudu mo de ken oyen Lake State Police Commissioner Major General Chol Atem chera jo ne chera do wuda me jen chinawo lo waje kef jen kwai ke jeno jen gulo jal ka bom gwas moni wa cho bom mo cho yure aleka ka cho je cho yor do bada na yure je ka je don kana je ngaje no yure je di cho ro cho na ka cho ne tin kontila din tin jen yure bom gwas mo chukan bot chukan ga cho je ne dang dok chika boje ka dine ka jen poinde che chu liu ni wena mo wa wuda me poinde wa jen tina ka investigation na won gor ka je ko jen chara do te ka shigra radien mishe rut ke chara mo che jerut kwala gor no de jen nong de jebitich wa che chu lok no dundo antama
mi chero de naga jara de wo ne kon tila security force la ka jugo no dere gwano ene ramu mamu dong de jal ko ne me de la no dong aram no mi la de jentame ka jeno che gorro boro naga na kel go jeno ti diale shaka de lat man yam ran cha de biche ka banga ba jo kef de approach mu ga de jalat mu kan kon kam ni jetin ngum de ramu mo de jo goro ne ka ba goro no ba jene so right now let murai konon tira mo chero de nak ka chene ko ken cha mu ka bot real kon je ka bodong che cha che mo che ben che ne ko na polin che kana police commissioner chela do me chito gwada me wajen aram mo la de ne kenem former army officer no watching area ka merina tene chetene karwonten no ajen bo ramangai ke rami mo mi wajen la wi crab la ka le wajen guk en gude shiro de naka na mi shiro kula naga ntama no. The police commissioner described the suspect as a former army officer who had been living in the area for years and was known to local as a practitioner of witchcraft. If it was clear he was a soldier, we would have collected him. Atem say, adding that the security situation in the area is calm. Daniel Atkon, coordinator for the Community Empowerment for Progress organization, Kalegi State Chamishana Mocha condemned. A geneti jene diarno meteorametica rek, kiateka match majmetica je. There guan wodekan katublekan a kam kum, commission kaname, banang community, kajawadan and shalat kija. Riwne antu ngai kono ken teken ka mesh rai srai wika so dante ramakan mujete ka mai so ne dial kon la me yu ka baga na ki barano ke be kering muchalat gore jeno ba kan dial ba ga kon agwi ken la dieno ngu so cha be wa ka kon na bang lora bang ka jeno yo bran break bu jolat na mo dio je shi mugwa okay rig mi jek to kon galer din mo kon lengwa se me do dan an chal ke a winnable ki a winkable chala do te ke jirashian te chi wen winamete la geologist ala ken chi o ka makwe county ala we ken gold we ken gwich ala de ken gold de ken o kamrar but jo chala gwas me jene kane di chikireti tena wa chi were witin winami ke jirashia chi o ka makwe county wa ken pankien wa chi ken munu mo chi ken otem wachikan bere michikanure monone wakan ke local kan ke la local community chitke dni tinte ke area mon tam chikaro ke je chiwone kan re area kan mone wokan kan sample mon no michop ke 25 kg chukan nang en muno mo ko chikala do biken otem michikan dab chikan kulo jekten bi kulo lunjok so michikan makaro ade ano benedi chiriti foreign big bere which biken biga dab ken bekan kwa ke local community shakabel chakum so sudan shakabel ke je ko lat ken no telerek ne tie ke le lora bang ka jo chalat gwasem according to local official the team did not engage community members in the exploration activities raising concern among residents wa ken ko right keneten content tela jiwit ko de ko ke jiwit no gone yo bene wada and dapten bene git and then bene test namo wa ken ko relaka Wouldn't Shalka Yad Joseph Charles, a head of the Awinkable Payam, and honor. Yaradokan geologist the tea, or beacon co beacon sample beacon a collect. A why she can moon which of 25 gram, she can anang. A canang can a co beacon a test by an uncle laboratory by your testing. Yam charging no take a goal, a cannibal joke. She can jo much can lot, but Yakuli Jogano, Nemechagua, Kamagui County Commissioner, Wouldn't Shall Benjamin Polopole or Lum, Jarado. Tadana chijira shi anji bengaje janangai keje state ki national government benen yala no biga bere wo so ko kuje mo de kala lora bang tam de question ja jogo no bishi gran me shagwa kume la gorno bere ke local community shide bene kan lora bang kan local community kan ka update ki kan ka teach so cha jo mo cha jala no chira shi ani shi bere which Kasa Sudan ko bikan gold bikan ben explore ngai na man toga kaji keji right kaji keji man nyen South Sudan ke je kana Uganda akuyunka akuyidapka te mirol to ngwan so kala kana no yo ko kore bikan yal bikan yula lakan local community abu jogo no ngum la roda after that by display ne ye je ken ye to ngwa ma shi atel shop so jom shirgen me shagu no shengu tie chong ka kume kirma yadi no deken liet no kietin konti la miro len gwaz ma deken bananan ka bom mishit kana mo shi chong ke chagwa ka jo dana shalat ke je to kon ka abden muton bu kon len gwaz me kamana am tok re which ka lungu shuk
a che kon dia nga janori ga chito ka lungu shuk gore cherte ngwan katin kon iride lat kam nenen kon tila nueritin chunkel ke kirmi yadit kan nuerin kon chunkel ke dakre machar so mishit ke me chaje condemn nuer dia la no men shalat chimgwa chire me dane chito ka nasir gwa de dane chi kon chorale che de che jak wani de kon la nuer wa kanak ka nasir antama chito gwa ka lungu shugano kideni SSPDF chikandi chikana jagalo wuke kuma SPLIO wukana mak wena mo chikoy yu to ke chwa kurmidit cha ne ko na civilian cha ga displace ka wa korshe wo woniam but telmi cha report ko mitong te ka liam chi toktin ki midong te ne te ka bot chalan je no kormo cha to ka kurmidit ka jodan chikalat ke je ne ti konde to keti lat kana me kana ne kana kur me to ka kuiko ti dakri ma chate re te gen mu wa dakri ma char wa jalun kan tele ba kur mo ba je kapchong anyo ku me spela yo kana gang kana rodien mu gang ka rodien ga jama kana shaka ma kan wena mo chuken kume SSPDF chukana chu jojok ka chukan ga joine ka town kire re agan dit ala matyang town jo mo chaje la go michore la ri no right now bana abden ko ken bana ka link ka gwasen be de kon chonga gwas mi jira mi jidit kanwer online TV channel gore jen wojin there subscribe ki de notification bell de je twain ko de tin kon lat ko den gwasme de kan chwa mala shupkeji biate gamal bye bye